bezala nik ezagutu nuen orain dela 5 urte, eta niretzako izan da pertsona bat oso apala, argia, beti zenun aldamenean laguntzeko prest, eta hori erizain bezala eskertzen dut. Ikasi zuen medikuntza Zaragozan, gero torri zan honea Donostira, lehengoko hospital provinzialean hasi zanan lanean, han entzun espezialitatea, internista, lehengoko internista, gaur mediko de familia da izena, eta gero juntzan Oiartzunen egon da 20 urte, han mediko lanian oso arrasto ikargarria utzi duan, eta gero honea etorri zan, lanea hemen ambulategira eta hemen egon da 15 urte. Yo diría que Juan, más que un médico profesional, es un médico vocacional. En vez de llamar al 112 le llamaban a Juan, y Juan a las 11 de la noche salía porque un señor mayor se había puesto malito en la calle San Jerónimo, por ejemplo, o que una señora mayor se había caído en la calle Narrica. Daki entzuten gaixoari, beti esku zabalak luzatuta gaixoari laguntzeko, oso tratu erreza eta oso tratu zuzena dauka. Erizain bezala lanean berarekin izan da luxu bat. Eta baita esango nuke ibilbide hontan laguna sentitu detela aldamenean. Niri indarra handia eman dit berarekin lan egiteak. El agujero que ha dejado Juan, muy difícil de tapar. Sí. Juan, zuretzako medalla merezi dezulako.